Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah wekitiibwa tumwebaza akyawaniridde entunuusi zaffe nga zikuba. Tumusaba okusasa n'ebyengera ku mubaka wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Tuli mu final touches. Tukyayiga tutya bwe tukola ki bwe tuyimirira. Ekigambo fahadith kisigalayo ira bwe tukola ki bwe kiyimirira kunoga nti fahadith okitegedde. Dhikri kisigalayo noga nti dhikri Zakariya, the same. Zakariya qawarira, the same. Qawarira ebisigalayo nga bibadde. Then wano tuga nti tahtadu, the same. Tahtadu kisigalayo. Barqun ino qafu fuqa yaskun noga nti barqo kibadde barqun kifuka barqo. Mulkun kifuka mulk skun. Lahun kichuka kifuka lahu. Sha'nin kifuka sha'an ngala biga musur rahman nti fi sha'an sha'an so si sha'nin okitegedde sha'an qisti kifuka qisto to neba qalqala qisto. Iyaya kifuka iyay. Mathwaya kifuka mathway. Bwotyo bweyimirira okitegedde mathway. Then fihinna tugamba nti fihin tojimalayo nun fihin bwotyo. Then jannun kifuka tokimalayo nisaan efuka ekya enekyuka nefuka alif nogamba nti nisaa. Okitegedde tugambye nti nisaan ekyuka nefuka nisaa. Nidaan efuka etya nidaa. Juz'an efuka etya juz'a. Okitegedde tuqatan efuka tuqa. Okitegedde. Barakallahu fikum jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah.